Varčevanje z vodo je prav tako pomembno. Za oskrbo z vodo je potrebna električna energija, tako za transport vode, kot za čiščenje odpadnih vod. Poraba toplote za ogrevanje tople vode je pomemben del porabe toplote v stavbah. Zapiranje vode in nameščanje senzorjev bistveno zniža rabo energije in toplote. Ali res potrebujemo toplo vodo za umivanje rok, zlasti poleti? Verjetno ni potrebna. Potrebna varčnost tudi z brisačkami, kajti po nepotrebnem se jih vrže stran velike količine. Wet hands. Shake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Why 12? 12 apostles, 12 tribes, 12 zodiac signs, 12 months. One I like the best is the biggest number with one syllable. Trifold. Fold,